Anu panosia abogana de shimaye mobibia achima makwaba deba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie eswo ene eye ejo dakita won saboso meyene da etoso miensa ebraso sa ensama wodo asamufu agina ntenten asamu krogen no yade ni nyina da ebesomo enanu pei ensem yi ya boaboa ni nyina no afri kwojo apple newsroom bebia yetie eye eno ekua afrankoma studios eno batampa ni studio ni yatia yade nsem ni mu nchirechire mu nyina da ebesomo ni ebedimo akutin ebi anese director wada local government services anu ewa mampeni atena ye wade atudwa wo kire mu se eba na batuo bia sika esu ase na saso ana eye NDC amanyoko no wonum akache ene opanyini ba akọ akasa de ma wonum onso de atudwa wo kire mu se Ghanafo wonum bu afu na nado dan kwa akufa ne MPP aban Afei managing director wada electricity company of Ghana ECG ano wanu so di atudwa wo kirem se enei enyinam kania na se enyinam ahoden eboa eya na ekosoro se biye nie na ekosoro no wosini nyina da eya International Monetary Fund IMF enhwehweye na yadubeko eya obi eman so na eya Kenya man no ensusu emuo na ababeto dwa kirem se nipa makoma aduanan enwotwe 48 one ma to ananum wonse adodie ne siye amana akobase yi Abusiana no pay di echi Ahenkan Kasiebo so Facebook eya Ahenkan 93.3 FM YouTube live on so ya demu krogen ewo ho wadwenkyira ne fafa emai so 0533 898915 0533 for the forward ebre sem ye bekenkai ni nyina da ede amawo ene anopei ene enwanu mienu yade ye gwaye sinkonwa yade nsam ni mu nkyerechire mu ebesomo medin ene maame akwia janewa mene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanimu kan afei abusuya ensam ni nkyeremu eni Abusianu pe yasha ensem na si ana yakwa kopiemo ewo eye mampeni na na dodankwa ene na tena ye ne yakwa ne yede ye ni kwatwa masen akohwe ni ate ne yakoso ewo ho na director wada local government services anu ewo mampeni atena ye eye Dennis Miracles Aboaje ene wade atudwa kire mu sa na anu brade etwemu asin not mountain so by election e course wono wase ne nkrofo bia keka mana koye se wamu NPP amayoko ni pene ne wamu kwachiche sika wamu NPP amayoko ni pene wamu koye kwatu sika egumo wase sa asem na ekoso anase ensem yesi na enede ekoso no wase nkro bia ni enti awakasa nkro bia nim ne se wase sika de no kro eba abatuo mu a sika ewose timi esu wase efise ne edikan enipa na wo kwa boaboa manu so wo meto aba no enti sa nipa na wo boaboa manu kro organization wase ano no sika ebesu wom afemu aksama yokwo no kro wase mutime boaboa mo ho ano ene mu ko yi campaign officer ene won ko ne ba police station agent wase ni nyina no eden akakra ebesu wase enu te sane ankrofo bi ka se vote buying ekoso a ewa asin not mountain so na efri wa mo NPP amayoko no wase nukura bi anim amayoko a wodu wa mko pie mu ewa asin not nyina no NDC amayoko ka ho wa mo NPP amayoko ka ho wase afani nyina wo bi abo an ho modin sika fem esu obetimi aboaboa edoma no entenensi yakase wa mo NPP amayoko ne nko a anu wa mo kwotu sika egu asin not abaton peswaso a wase sa ensam ne nukura bia animo yera Dennis Miracles Aboaje what one ensam na wo kire mu se police station anase abato ayeto ewo maimu no ene police stations bebre wo hwa wa mu no bekwa no wa mo dane abato ampeso so bebre wo hwa wa mo dane ene obi wo hwa ene wo beto aba no ama NPP amayoko wo china sa eho kura na wo beto aba ama NDC amayoko no wase dane fiti se kebi mami kebi amamuo hyasie ye adwuma ewo maimu no ene akoso pa no wase sa enkro na anase abato ampeso a dane no asin not wo mo kan wo bie enti asin not no
wobi ntimi fa ne sense ni bon kasa ha akonwa ye media aha ya mi strong gold wo se edane enu ti ne yekoso na no branda no yetimi ewu ne sa wo trust na wo kire mu se ya no kura pan se sika ana ma batro obi timi di nkunipa wo se ne nka afimpinu ni dunsia abaya wate so sabre ne nka weni cho ebisa sabre sabai no wano ne sika ho sam nyina da na bem entini ya sika wotugu mu de na ka eni kwan esi wotimi edi cho afei susu se ye sika sam ne koso ewa ase nota wo se anka se ne panifo ani ntiri ne akuku dam wa mu ba be pie mu ohodo wa mu share campaign mu no wa se anka ye hu ne sa ani sika na no wa mu cheche na wa mu de ekosa enu nti wa ka supi ese vote buying ankoso afei susu wo bi kasa sika esu fe ewa ase nota monten so a wa se MPP amayoko no wa mu di bigumu sanso ana NDC amayoko okro na wa mu so edisika egumu. Police station results of this country. If in the year 2000, the same. I am telling you. The same and say, Omo Philippine. And Omo so mujina fa the send a prof car. Blue for the United blue, green for the United green. And they were flipping police station. Into the same way you were flipping constituencies. When you get deep into the police stations, they flip. And you realize say, oh, be at 2008, almost to MPP 200 votes. 2012, almost to NDC 200 votes. Over 2016, no more come back to MPP. It is standard. Nothing wrong with that. You won't see that level of consistency. The reason why you are seeing a certain level of consistency, because they are not influenced. Now it's 2008 and 2016, and can incumbent governments and government lose. It is our issue of vote by near the identity. Yes, so you're spending logistics in mobilizing people. It is cost. There is cost in mobilizing human beings. There is cost. So we shouldn't pretend there is cost. Ahenkan FM. Abusiani, I director of local government services. Wawa mampeni aswaye, anasa mampeni atna ye Dennis miracles abuache. Na ya tono pano si Ahenkan Kasiebo no so na yakwanim ewo sefofro enso emua. Wo NDC fo wonom so akache ene opanyini ba akọ kasama amanyokuo no eye Owura Solomon Anane sam no kazi onu so nani abere pa cha sanya asam ketwa onu so echirem ese eye asen atifi abato empesua so ba ile se kwa so no akire pefe wa ma hwada ho wapa MPP aban hu entoma pa wa chesa mpa aban yi aban bi asem preduasam omuni ni amapapa bia de ma eye o ma kokono Ghana wase wo hwe se de amanfo ade abufuo ni oyawo ene arewo kwato abaditi a MPP wonmo anipa omuyi ni se wonyina wonma na mu e wa bato mpesua no so na nko won premier sibadwafie akunya na wase no ena cheso wo gina so a wode eka ese chesa mpa MPP aban adi Ghana fo ehwammo Watu ane kasa so ana wo kirem ese empempe Ghana baby abefa bia obi atiem obi aso man ni mayeden obi eka na akwakoba ni se no obi apigya ni tin so a wo hwese aban betimi ni noma pa bi ade agu akwan so ama noma timi akonkan eno so twewani na ade to aban nanim pe no ono so ayidani ato nkyɛn na kyese koba ni sa pe waka sisemu ezanse osoro ayumu asasen so ayumu wani beta wo pa etu o kirem se Niesi ewo asen abato mpesua so no eno ba be kire adadi pefe esa afimpino ni adwono enan se MPP aban wonom amfri ase ankeka wo ho no mama nsanchani nyankopon na nkasa nkyero mama nsanchani bi ansi ewo makoko ganam yanom dia ene wonom hu se ne ye se dia ya na aye no Ghana fo no muguso omudin kra enso anesa na wose sisi akram no kase obetimi akase abosomfo ene akonfofo ene wonom mo man mu nyina ahemfofo ene asori mpanyufo asori emma obi bia palai obi bia adwa etanse se de Ghana fo pa nya rehemu e wada nado dan kwa kufado na mamuo enso emuo na ne enoma to nserepe no wase yare wo sempa kase pa na wase amanfo akeka eso okọ asen abato asena tifi abato mpesua so a ene nkrofo giche nneoma ni sika ni adeade wase anya no ana de hye no mo eye asen of abato mpesua so gina so de to aba obetimi aka no pray nye pray fa se asen of ade hye no mo adwene oman no enka nkwa ho kane adwene oman kasangasa sitram yedie so eka ho ana afi so mo hye oman no sade amanfo ho kire wonom so efa etu enyina ne nneoma hodo betimi aka se asen not for wo mo di gu aporo so ma mo gina so ede kwoto aba editi anipa MPP amanyoko ni yini se wonyina wonom anamu ana kwmpre eyem na sibedwafie akunya no wom abato no empesua eso
say ko asen ano mo kasa omo MP no onye strong nti bi say scatter brasa say na do we need but the MP lost nti kuma e ade anka NDC fo na e to abama the independent you would have seen that John Dramani Mahama vote because of over John Mahama vote na for the peace nya ya they almost the same kasa independent men ni bom na ka the MP nya ya the same the same o kan ye bebe na Ghana ya tisiga so Ghana ye onyaman sika wa ha na so come dey Ghana ye mo bezia Ghana ya ye say ni na after that I will protect the public purse and you carry. So me pesika onko private sector man ba ma ba mu and you carry. I will make sure anybody who comes to my government corruption and you carry. Instead of carrying and you carry. And this handsome he was packaged. As if saying he's a man of his word. In actual fact he wasn't. Until Ghanaians know Nana Adudankwa Akufo-Addo better. They know say what he's offering to the good people of this country. And yet they're gun of war about so. Ever somewhere in the areas of 13,000, 12,000 now. It tells you that the people largely are not happy. The kind of governance and another our farm. The hope he gives us is a hopeless one. It's a no and ocean rant here. I was saying not. Can say, sir, or how we are coming 200 Ghana can't change anything. Ghana this mama ene out no wasumwe. Wano ena uko eye endi samanyuko no akachi abedweku amukasa amanyuko no ton amanyuko no ama de hye nso o amanyuko do mo akono pa ye ditumi mo ama ometime bu oman no ono odimu titima pa acha senya asem ketwa owura Solomon anane ena de himama otene nka no abusia yetoa ensam so wo ensam fufromo Managing Director Water Electricity Company of Ghana ECG ano Yera Samuel Dubik Mahama wadi atudwa wochira musa ene wu bepie mo ECG asraye wa wase wa mo bre pioneer energy sector no wa mo so tempempen kwa wa hawni atete wa mo ena mubie na ne atia wa kasa no wochira musa ene wu bepie mo asraye wa ne abandi kwa duba wom ase wa musika samwon sheda ehumo eno kura na nam so ma ne ECG wa mo akwa cashless enti ene wu kiteska na ne ECG wu kopie mo masraye wu ko twala idbe wasika ne nya de ebeje agise wo de gu phone so na ne momo wa momo ediamo wo mo wose ne ntia wa maye ne sa nyina ne sa wa mo pese aban ehu sika ne mu ye efe emumfa so revenue eto a wo do eba mu nyina no aban ne etimi hu sa ne ebe ya wo tete a wo hu kwan ya obetimi afa so atete na bebi a wo se sika ne bi ko bia no ebi enso etimi akọ watu ane nsam so na wo kire mu se esan wo hawo ani atete a wo mu na mu e waso ye wonti no ani afi mu yesi mu a aban tu anyinam kanea ahoden ebo mu kura no na chesanye emprenum so ani ya no wotumu ya no wotumu wase tumu a wotumu no aban ne epese wo hawo ni atete a wo mu na mu na eto etimitwa nanso ene wo gina na ne wode ato aban anim ese ebo na ekosoro anyinam ahoden bo a wotumu nyina no wase sika ne de betimi aba na emom enya no ne betimi aso wo hawo ani atete a wo mu na mu e waso ye na no enu ti wo ka kire mpedifo pa ese wo mu ntena se na wo mu tutu amuniema ye na yase wo hawo ani atete a wo mu na mu e wo Electricity Company of Ghana any empo energy sector no wo mu hwekwe wo betimi afaso na wo metimi aso no Dubik Mahama etos na wo kire se ene wo betimi aka susu popi ese nyinam ahoden bo kwa ekosoro eto wo mu etumu nyina no eye enhyehyɛ ya International Monetary Fund IMF wo mu ne aban ekoye esansa ne wo man Ghana wode ne hawo akwakoto wo manima ne ebosia ne edikan aba a wo mu hwɛ nim sɛ ne aka nyina so betimi abanti ana ne International Monetary Fund sumpanifoɔ wo mu hyehyɛ ya ne bie eni nta eye anyinam ahoden bo betimi akosoro enti wo kan susu popi sa enam so anansa enam IMF so ana ma ene aban wo to anyinam ahoden ebomu ne nyina mu wade tudwa wo kire mu se enokure na waka se wo my Ghana se ne bi mu eka se aban ede ECG fo aka no wase no kure bi anim sa brede aban nya de wade ECG fo aka ebsabi ya se bosome ne miensa ntem nie ene ECG wo mu hyehyɛ ya ne wo manamotuo bi a wo mu tuye no wo kire
nam sa ababe boye pa ma che se ekuokwo ni anyuma kase a ne wo man mu a wo mo de ka no wose bebre na wo matimi atua ka na wo mu ye firi wo mu so wo mu timi atua ye ne de ne won ka kora no na che se wo ma bom homoden a eka ne be se emu efa wo matimi atua nti wo hwe animo esa bre ni ko ne nim aka no so no ene se ne wo mu ye na wo matimi atua na wo mayi saka ni nyina afiri wo enti ene wo kire mu se wo man Ghana aban wo ni ECG ka. Now, ECG is digitalized from end to end. Your purchase starts from no cashier takes cash in the office anymore. We've gone cashless. So it allows you to see the revenue as is. Now, secondly, where we are now as a company is when you're able to close such a gap, the next thing is to look at operationally and find out what the problem is. Tariff increment is not a solution to this problem. So you've increased tariff based on the IMF's advice and said that we should go and that to show in what revenue. There are physical operational issues within ECG that have to be critically looked at because the cash waterfall was not growing. The operational issues are not being solved. How do you grow the pie? The base to grow the pie is ECG. So you might put together a fantastic plan, but until you sit down and look at the base and plug the holes in the base, you will never see the requisite growth. Abusia ani ayeye Radubik Mahama na kura mu anu wadi tudwa wochem se no kura ECG any energy sector no wa mo bom homodin ye pa adwumefo wa mo gu anhyehyeye awodo wosom di gu aponso nyina waso wa mo eye pa se ne be ya asoye no betimi agina ne naso anu ti so obi kogina baby no wakasa energy sector ne kura no adwuma nheda nkoso wo ho ana energy sector ne kura egu a waso woni akoni siri ni hu na ne nam so amane wo haw ani atete a wo mu namu no wo mu hu no wo kire mu se akwan a wo mu fa so edi dwuma akwan a wo mu nyuma a wodu a wo mu ege no wo mu de nam so no wase anu ka hu bi na ma che se mpumtru a wo mu pe waso ye wo no wo mu sa entimi ka watu aso ade wo kire se na anu ya any population census e course so kura wo mu tena se na wo mu de fremfre ni padodo a e wo man mu a so wo betimi akasa wo how ni bi every wo enti braso as electricity company of Ghana any energy sector ni nyina wo mutena so na ekwanya wo mo fa so adi dwuma wo man mu no wo mutimi dane emu. Anybody who tells you this sector is not viable is a liar. No. Very viable sector. But our approach to business over the years, don't even bring government into it. Yeah. Our approach to business over the years is what has brought us to where we are now. And we're not looking at a critical dynamic shift in how we do our business operations. After the last population and housing census, it says what? You have 8.5 million households in Ghana. The whole base where ECG sells power, ECG should have about 7 million customers. Our billing system says our total customer number is what? 4.5 million. It has been 4.5 before I joined the ECG. It's still 4.5. Immediately you realize that what? There's a problem. So you now go to the system. And then you realize that the billing system of the company, the CMS, was given to us by the World Bank in 2015. It hasn't seen any substantial upgrade. It hasn't seen any work done to it. That system is in Oracle 9. It's in Oracle 9. They gave it to us, gave us consultants. And the system is in Oracle 9. Oracle is in 22. Abusia ani aya managing director wada electricity company of Ghana ECG annual Yera Samuel Dubik Mahama na ma yemfa sidama yen aboafo enemom tie we na se ne so fama me se ene nyankopɔ da roma watimi asisi dankora bi a wode ema han se ja yeni dwa ewo mu a me kire shop anasa store no se uwo bi ewo baabi ti se eye aboabo empatam ya baabi a anase asane a wode ema han a me pacho ani de no obuo kwa so eyade se we de obi aye krado ohia bi paati se uwo store anase shop a wode ema han si animu dwa me pacho no abomoden na wafre emai 0545950502 Mrs. Biem 0545950502 me pacho friend abuabo empatam ya babia ne afi asene se wo eye dankora nei ode epese ode mane edimudwa na se shop na se store me pacho na wa frem manam dito edwano na afi no woni mpanfo so atimi atwetwe eye enkomo na atimi enso aboaye pa afei adwumako bi so se wo pe asase ato asase no se wo ton wo so wa ye krado wo beto wo de han so a wa ye krado ese wo ba be han na baby a wa mo pe asase ni nie wa mo pe Fiti Jubilee Hospital adiba besi frontier filling station e wa achema boabo
anase Fiti Frontier Filling Station ewa Achema Boabode kwa Kosi Jubilee Hospital sa meayi mienu entem no wose bebi asase ni wo bia na waye krado o tonwa wo beto wo han soso a wo ba no wa ba be han enti wo bisa na wa frɛ wo mo wo mai so 0244878763 0244878763 now ni penifo enso atwetwe enkomo afe mayemfa wo enko eye obi eman esoi yede wo ekọ eye Kenya man no ensuso emu arawosem ababetodwa HMS adehye no maako aduanan wotwe 48 one mo enso atorana no mo ewo ye ensiado achese eye arawosem pa a enya asem ketwa na de koba ni nyina na se wochemu se eye ka akwanhia ana chese esi ya enam so amasa arahusemi enso etimi aba na wochemu se akwanhia esi ye ewo eye biaye ofronim se Lodini Junction ewo ana wochemu se sa arahusemi enso etimi esi ya chese enam so ama nipa makomako eye aduanan wotwe wonum ato anam ewo ye ensiado na wochemu se bi muso eprepra pa nipa be se eye aduasa 30 ena wonum so etimi aprepra chese siam no kasei wonum ayarsa bia wo hwadi mu se obo ade betimi so ahwe na waboa ama wonum enkwa enso etimi agede ama wonum na enam so ama eye Kenya mampanyini eye William Ruto ono so akasa a wo kire mu se de asie no eye asem a yare wo sem pa wonam sa kwanya no so etu hyenkafo nyina wonam ewo Kenya man mu efo ese wonam enhwe na akwane abadie no wonam so ade adehye no mu ekọ ba bia a wonhwe se ehyen no ja sebsem mpraduasa se wonam te hyen animu a obetimi enso aidi enhyehye bia so na timi aboa no de adehye no makoduru asomdwe mu sanse omu kire mu se ese de ekofa akwanhye de ba ye no mu hwemu a na chese ohyenkani no sebsebe mpraduasa ne nioma ba komienu bia wo ye ya amfa kwemu eno enanam so bia sebsebe mpraduasa wama akra weni mu nyina so etimi ahwere nanuti Kenya mampanyine so etu wonum efo pa hyenkafo ni nyina se ya wonum enye ahweye abusia ye gina weso na enano peiso no ensama samufo esem